Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin Branko Petrović. Poštovani gledalci, želim vam dobrodošlicu u 132. izdanje emisije U ritmu grada. U današnjoj emisiji naučit ćemo nešto novo o sitnoj živini, ukrasnoj, potom o lekovitim vežbama, a uživat ćemo i uz dobru muziku. Želim vam dobrodošlicu u novi ritam. Tai Chi, lekovita gimnastika. Kora Band. Sitna i ukrasna živina. Mladi glas nade. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija Dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317 369. Moja ordinacija je vrlo lepo opremljena, ja sam srećna, osjećam se vrlo prijatno kada radim, ispunjena sam, verujte, mislim da je to najlepše za svakog lekara kada ima ono što mu je potrebno i srećna sam što mogu da dijagnostikujem glaukom, to je oboljenje koje je jedno od najtežih oboljenja koje dovodi do slepila i znači mogu da dijagnostikujem i da pratim proces napredovanja i samim tim praćenjem da zaustavimo progresiju te bolesti adekvatnim lečenjem. Sve ono što mogu da odradim, ja uradim u svojoj ordinaciji. Ukoliko nešto je potrebno još specijalizovanije da se odradi, to se šalje u Beograd, na očnu kliniku, u privatne kabinete, očne klinike, ordinacije koje imaju aparate koje ja nemam. Mogu da kažem da Oktopus perimetar, koji obavlja standardnu kinetičku perimetriju automatizovanu, posjedujem od taj aparat od juna meseca i imam dosta veliki broj pacijenata kako iz naše regije, iz naše opštine, iz Pećinačke, Inđijske opštine mi dolaze pacijenti upućeni od njihovih lekara i neurologa. Znači ovaj aparat je veoma bitan u dijagnostici i praćenju oboljenja glaukoma i drugih neuroloških promjena. Znači i neurologu je izuzetno bitno kao i lekarima opšte medicine. Evo videli ste ovaj dečak koji je izašao, ima kontuzijnu povredu oka sa poremećajem svesti kada se naravno i u tim situacijama radi kako bi se otkrilo eventualno neko krvarenje na nivou mozga i tako dalje. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022 316 111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Dragi gledaoci, vi gledate emisiju U ritmu Pazove, a vas pozdravlja Ksenija Mijatović. Da li ste znali, poštovani gledaoci, da postoje i lekovite vežbe na energetskom nivou? Drago Volinović, moj gost, dobro mi došli. Bolje vas našao. Drago, o tome ćemo pričati, o vežbama. Vi to radite u Beogradu već dugi niz godina. Jeste, to je jedna vrsta lekovite gimnastike koja je najsličnije može da se uporedi sa Tai Chijem. Tai Chi je hiljadugodišnja veština telesnog, a i može se reći duhovnog vežbanja, povezana sa kineskom medicinom koja se zove akupunktura. Da kažemo šta je Tai Chi? Tai Chi u prevodu doslovno znači Tai je mir, a Chi su energije. Napraviti mir energija u svom organizmu znači biti zdrav i vitalan. Dugovečan, to je cilj. Vi ste učitelj Tai Chi-a, ali i scenskog pokreta. Jeste, Tai Chi podrazumeva kulturu pokreta. Naše fizičko telo je ubačeno u prostoru i onoliko koliko je slobodno telo da se kreće u prostoru i koliko se pozitivno, to jest spontano izražava na sopstvenom identitetu, toliko je osoba uspešnija. Znači, izraziti sebe kroz pokret znači imati punoću duha. Pokret je onakav kakav ga u stvari živimo u sebi. Kakav život, takav pokret.
Recimo, sama reč gimnastika je od grčke reči gimnos. Isti izvor, koren reči je za gimnaziju. Grci su prvo telesnim vežbanjem nadograđivali ih filozofijom. Tako da osnova svega je da čovjek bude zdrav i da bude telesno zdrav da bi umno, emocionalno i duhovno mogao to da isprati. Vrlo bitna je tehnika disanja. Jeste. Naučite nas kako pravilno da dišemo. Da li pravilno dišemo? Prvo moramo da osjetimo da li dišemo i kroz nos. Kinezi bi rekli da je pravilno da udahnemo duboko kroz nos, a da izdahnemo kroz usta. Znači, udahnjujemo novi duh, udahnjujemo svetlost, izdahnjujemo mrak, izdahnjujemo svetlost. A druga tehnika je da, pošto je čovjek spona između zemlje i neba, a disanjem reguliše sve te procese da bi čovjek bio taj uzvišeni spoj između zemlje i neba. Čovjek se izražava osim verbalno i neverbalno, pokretom. Znate, kada recimo svaki stres i svaki strah se negde arhivira u telu, izaziva spazam, grč i onda se čovjek otuđeno ponaša u svom telu i u pokretu, nije spontan, nije na svom identitetu i to se primeti. Raditi na svom pokretu znači osvojiti sopstveni identitet i nadograditi svoju ličnost. Da bi čovjek bio ličnost, on mora da izrazi svoje emocije, da isproba svoje kapacitete ličnosti, inače će biti nesiguran u ovom vremenu i prostoru. Onoliko koliko je čovjek siguran u sebe, koliko osjeća svoj identitet, toliko će biti zdrav. Najvažnije je sačuvati svoj identitet, ne podlegati raznim utiscima. Čovjek sada zbog materije, zbog novca i tako dalje u stanju je da promeni svoju ličnost i da bude nešto što nije i nažalost tada se gubi zdravlje. Dah je nešto što je rezultat udaha i izdaha. Jedan čovjek dnevno udahne 11.400 litara vazduha. Ako jednim disanim pokretom udahnemo pola litra vazduha, to je logično. Međutim, ako čovjek plitko diše, ako uzbuđeno, ako diše pod stresom, aritmično, onda taj čovjek nema dovoljno snage da izrazi punoću svoga duha i svoje ličnosti. Zato je svaka vrsta kretanja, trčanja, sporta, gdje čovjek vežba duboko disanje jako dobra i zdrava jer će tada izraziti sebe kroz razne aspekte sopstvenog života, posla, emocija itd. Intelektualci recimo troše, onaj ko se bavi intelektualnim radom, mozak troši 2000 litara kiseonika. Znači, ne možete učiti i biti u zatvorenom prostoru, saviti glavu pored računara naročito, postići neki rezultat, površno ćete naučiti materiju, ali oštetiti svoje zdravlje jer nemate dovoljno snage, nemate energije. Energija je nešto što pokreće sve. Energija pokreće čitav kosmos, planete i zvezde, a kamoli ne naš organizam. Onoliko koliko je mornar, ukoliko se mornar suprotstavlja vetrovima, utoliko će slabije da plovi. Znači, isto tako čovjek mora da se ubaci u ovo vreme prostora, ovaj krst prostora i vremena i tako će imati podršku čitavog kosmosa. Tada će disanje biti duboko, mirno, harmonično. Mirno disanje znači dug život. U čemu se zastoje vežbe, evo sem tehnike disanja koje vi radite? Sada je pauza do duše, nešto od septembra krećete ponovo. Da, prve vežbe su da učimo pravilno da hodamo. Znači, položaj tela je osnovna stvar. Ako je telo nagnuto na jednu stranu, ako smo suviše savijeni ovako, ako nismo u vertikali, u pravilnom položaju, onda naše unutrašnje struje već otežano kreću kroz telo i onda se otežano izražavamo. Kada pravilno, duboko, mirno dišemo,
onda možemo da izrazimo punoću duha, emocija i punoću sopstvene ličnosti. To je jako važno. Znači, prvo učimo pravilno da stojimo, pravilno da hodamo, a kroz razne pokrete, kroz razne vežbe mi podstičemo pravilno disanje. Jer pravilno disanje je nauka. Mi se rodimo sa, kako da kažem, instinktom, možemo da kažemo, disanja i deca do 7. godine pravilno dišu. Međutim, posle kad počnu razni uticaji, razne smernice, deca gube taj prirodan ritam disanja i onda treba malo na tome raditi. Naročito u nekom, da kažem, zrelom životnom dobu, retko možemo da nađemo osobu koja pravilno diše. Ljudi dišu uznemireno, dišu neuravnoteženo, plitko i onda kažu kriv mi je ovaj, kriv mi je onaj. Krivi smo prvenstveno uvek sami jer smo odgovorni da sačuvamo svoje zdravlje. Mi smo dobili zdravlje rođenjem i onaj ko ne bude čuvao svoje zdravlje jednog trenutka će dati odgovor zašto to nije uradio. Znači, mi moramo da čuvamo svoje zdravlje. Evo sad, šetajući Starom Pazovom, vidim da je kralj prvi oslobodilac podigao Sokolanu. Molim vas. Pa Sokolana to je jedan deo uzvišene fizičke kulture. Da se telesno vežba da bi narod bio zdrav. Da bi ljudi bili zdravi i da bi onda mogli najviše da daju svojoj domovini, svojoj zemlji. Eto, a mi se toliko sitničarimo, bavimo se nekim sitnim stvarima, problemima, a čovjek je rođen da bude uzvišen, da bude velik, da bude jedan deo, jedna ćelija ovog čitavog univerzuma.